Channel nama Islam Leipu hayang subscribers moilan de jaitam nang yahlak pe hatoba channel hayang hatoba video kaya pona yapu ngaolan jaitam nang tenyih toman jaya ane shinge yahlak jingne se Kahtoknyu Ngaolan Adam hakaya painang. The Election Commission of India kaya 43 Tüophei Assembly Constituency Mon Nagaland jingne by election November 7 ni yahlak se ibu jaitam nang. Taman pay siri nok Uwang now liya taibu jingne I nan lene Tüophei Assembly Constituency emle lilang na ngaibu ngonang. Candidates lane nomination na 20 October 2023 ni phalak. Nomination phabu candidates lan jingne scrutiny 21st October 2023 ni ngolak. Adam candidates lane jing yesigama ya jing nomination withdraw ne myang hukama 23rd October 2023 ni dengoi myang oklak se inang. Vote han bua 7 November 2023 ni hanlak. Vote ipu ane result phabua 3rd December 2023 ni ngolak se inang. 43 Tüophei Assembly Constituency Mon Nagaland jingne ngolak by election chiang me haka jaitam nang. Hongni hadvok ni Uwang bu Israel hayang Hamas ni ba me wihok ngai bu me Israel kadalan 700 tokte liyang ngonang se inang. Israel Defense Minister Yoav kalan ne ibua Gaza City de hamingo buki electricity supply hahing supply ane fuel supply hadolana khongkimo lakadamlak ane Gaza City ya yemai bu ya phan me ngone tamlak se iyangki. Israel an eo Hamas lan nyuiching haja tokte myang dambu ngaolan chaibu idam nang. Hakie ane jam Israel ane pom kep kama phoyang ngopu Israel public lan khongim bu tuilak se iyange. Hamas spokesperson Abu Obaida kaya iyangki. Hamas ane Israel ni ba me wihok ngayang phaime tani ni de kainang. Hadomong me Israel lan 700 tokte libu chainang ane Gaza me bu Palestinian kadalano 500 ngoye liyang ngonang se inang. Palestine Hamas phawbalane Israel public lana 130 tokte phoyang ngonang se ibu ngalan jaitam nang. Palestinian Legislative Council member Mustafa Phagodi kaye Israel hai Hamas vihok chiang me interview me ibua Hamas lane ibu ngaude Israel lane chai kama 24 to 36 khonda mong me chingmai payoklak se iyangki. Mustafa hai ibu hisap me Hamas phawbalane Israel lande ngaulan ni de monglak jingne iyang onang se inang. Number jam Hamas lane phoyang ngopu Israel public kadalan pai Israel kamnong me ngopu Palestinian sokolan jailelak exchange ne menglak de monglak jingne iyang onang. Ni subuwa me Palestinian kapnong me ngopu Israel military kadalan pai Israel kapnong me ngopu Palestinian natanlan jailelak exchange ne menglak de monglak jingne iyang onang. Hado ngalan tang me Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu deo Mustafa kaya ngawang ki se inang. Haboy hado da monglak ane ye monglak se ibua sa dongoya ngawlan man chaibu Leipu moilan de jaitam nang. Tenyih bu Kahtoknyu Ngaolan halan sonang Leipu moilan de menyong panang.